Evo, dobar dan, drag prijatelj. Evo, došli smo novi tema. To je tema koje meni se desilo i nisam znao šta sam napravili krivo. A na kraju htjel i želim tu s vama podijeliti taj iskustvo. Bez obzira da sam ja već duže vrijeme radim sa pticima, ali desi se. I danas ćemo razgovarati o tema zašto mladunce ugine od jajce skroz do 30 dana. To je jako važna tema koju većina od nas koji ne zna zašto, zbog čega to se desilo i zašto uginulo nakon 10 dana života, nakon 5 dana života, nakon 30 dana života. To je većina od nas ne zna. Ali zato je, neću reći da ima nas, ali je iskustva koje mi imamo ili možda koje ja imam, želim s vam podijeliti. Prvo, većina od nas koji hrani ptice sa jaje i naravno šta on radi? On je riba jajce sa lupinje i naravno to je neznanje, ok, lupinje je dio kalcijum, ali to je naravno preko majke i oca to njih hrani, ali taj lupinje kad je majka i otac daju mladunce, naravno taj sitni lupinje kad ide njima u želudac, ona napravi grebe želudac i naravno napravi infekcija i napravi bakterija i zato je mladunac je ugine. To je jedan razlog. Mada ja imam točno kako se radi jajce sa prpečenac. To imam video i ja ću vama staviti video dole u prikazu da vidite način kako se napravi taj, ja njega zovem pate, to je jajce i prepečenac. Inače ja njima napravim prvi 10 dana, stavim jajce i prepečenac, ribam jajce, stavim prepečenac, potučem prepečenac i tako njima dajem i nakon 10 dana onda miješam jajce i mrkve zajedno. I mrkve, jajce i prepečenac. Razlog zašto ugine. A drugi razlog je inače je vlaga. Većina od nas kupi hrane u dućanu i ne zna taj hrane koliko je bila kod njih, koliko je stala na police, kak je vrijeme unutra, toplo, hladno, onda stvara u kutiji, mada ima u kutiji, to je kartonska, ali ipak je stvara je vlaga unutra i taj vlage napravi kao paučina. I taj kad vidite, ponekad vidite u neke vrećice ili neke kutija da tu je zalijepljeno hrane zajedno. To je od te vlage i onda taj insekt živi na taj vlagu. I naravno mi ne vidimo, ne pazimo i tak dajemo naše ptice i naravno mladunci uzimaju preko majke i otac i tak se uboli i počne bakterija i tak ugine. I naravno kako da riješimo taj vlaga? Ja recimo imam, na 3 načina ja riješim taj vlaga. Inače kad kupim hrane, prvo otvorim, naravno svi imamo velike tacna, otvorim i gledam da li je dobra taj hrana, nije dobra. Ako vidite da neki malo pobiram i onda pržim to. To znači malo pržim, ne previše. Ja ću pokazati video kako ja pržim hrane i tako kad se ohladi njima dajem. Samo za probu sam stavim malo. Evo. I samo da vučemo vlage
iz hrane. Će vruće. Vidite da ima još. Ja malo pržim i onda stavim da se ohladi i tako dajem moje ptice. Drugi način za vlage, recimo ugljen. Ugljen, a gdje živi taj, ili stavite krljetka ili kavez, a gdje stavite taj kavez, jednu posudu, zdrobite ugljen, stavite na tanjur ili na tasnu, na bilo šta i onda na to sipajte pijesak i tak stavite blizu ili u kut u sobi ili blizu kavez i krletke da on taj vlaga, taj ugljen vuče vlaga i onda ide u pijesak. A drugi način tu je priroda. Znači po ljeti stavite na tacnu, stavite vani na sunce 3-4 sata i tak poslije pokupite i dajte ptice. Četvrti način koji ja recimo radim taj zbog vlage, ja inače miješam hrane. Kupim sve hrane i onda miješam samo hrane i kaj napravim. Recimo miješam koliko mi treba za tjedan dana i ostatak stavim u duboku u zmrzivač. I onda zmrzim to, kad mi treba izvadim, to i ja radim, ne morate vi raditi. To je moj način rada za taj hrane i izvadim za tjedan dana, miješam sve i onda vratim sve u duboku. Još ima način koji većina ljudi ne pazi na to ili možda ne znaju, pogotovo kod parenje. Kod parenje inače kupi iz dućana mladi ptice koji oni inače kad se pari oni nemaju iskustva i onda ili ne znaju hraniti ili ne znaju, nije dobro, ne pariju dobro i tak je onda jajca nije oplodna i onda tak ugine u jajce ili oni ne znaju još njih hraniti. To je u mogućnost, bi bilo bolje recimo da se parite mužjak koji ima iskustvo sa ženkom koji možemo reći da je nevina. Ili sa muškarac ili sa mužjak koji je nevin, sa ženka koja je već imala iskustva i imala mladunce. I onda tak mi izbjegavamo se ptice ne ugine. Vrta koji većina od nas je ne čisti dobro ili ostavi krletku duže vremena ne čisti i higijenija, to je najvažnija higijenija. Higijenija to je pogotovo kad ima mladunce. Ja inače svaki treći dan kavez promijenim njima, počistim kavezu. Zato ja inače koristim pijesak. Stavim pijesak dole i pijesak inače vuče i vlage. Ostatak hrane, kad one izađe od njih hrane, ostatak hrane onda ide na pijesak, automatski se suši. Tak je, ja sam siguran da nema bakterija i nema ove insekte. Dobro pripremiti kad počne vrijeme parenje, dobro treba pripremiti kavez, dobro očistiti gnijezdu, morate dobro očistiti i dobro pošpricajte sa neki dezinfekcija. Možete recimo, evo i najvažnije insekti koji, sad sam prešao na temu, inače insekti i tekoti. Tekoti inače neki vrsta životinja, to je mala, to je isto kao, inače izgleda kao klop, tak po izgledu. Na mladunce i inače na sve ptice. Ona tak izgleda crno, dođe na ptice i onda pije krvi. To je većina od nas ne vidi i ne zna kako to izgleda.
i ona pije taj krv i naravno tu onda ugine taj mladunac. Šta je tu rješenje za to? Pazite, prirodno rješenje ja radim za svoje ptice, inače svaki put, bez obzira da li imaju mladunce, nemaju mladunce, ja inače na prirodni način ja to riješim. Ja sam rekao već dosta puta, piskavice, to je vrha je lijek. Ja inače piskavice, kad ja očistim kavez, ladic, kad naravno izvadimo ladic, nakon kad očistimo sve kavez, sipam unutra, sipam ispod ladica, sipam ove piskavice i onda vratim ladic na mjesto. I naravno te piskavice inače koristi ljudi za hrane. I ona ima miris koji stira taj insekte i stira taj tekuti. A možete ići na Google i tražite tekuti. To je taj vrsta insekt koji napada ptice. Evo, došli su, ja ću isto jedan film kratki, da vidite kako ja stavim poslije nakon nakon čistim kavez, sipam malo te piskavice. I naravno kavez ili krljetke treba mjesečno barem jedanput do 2 puta da uperite. Naravno, ako ima mladunci ne morate, ali kad nema, barem 2 puta izvadite i prati imate dezinfekcija sa alkoholom, pošpricajte, ako ništa više onda da, još nešto. Kako ja to riješim za ovo tekuti? Inače, tekuti ja uzmem žlicu, velika žlica za jesti, stavim u litru vode i stavim za drugi dan, namočim za drugi dan i onda drugi dan naravno presjedem to i stavim u flašicu za špricanje i pošpricam sve ove krletku, pošpricam kavez, čak možete pošpricati i ptice i ne morate. Pazite, ja tu radim recimo, dignem njima krilu i tu njima pošpricam, ali ne na glavu i tako dalje. I isto možete gnjezdu, s tim možete pošpricati. I to je jako dobro. Imate taj piskavice, imate u svaki dućan koji prodaje biohrane. Možete otići tam i tražite piskavice. Evo, to je sve od meni i hvala svima i vidimo se u sljedeći video. I nadam se da je ovo video vama sviđa i ako je vama sviđa stavite like, subscribe i budem ja zahvalan i vidimo se u sljedeći video. Doviđenja.